Hayi nongeye kubasuhuza. Hano turi mu mujyi wa Kigali, nkuko mubibona hano murahazi, ngira ngo abantu benshi hano murahazi. Hano hari hatatse amatara menshi cyane. Hano kuri Noheli nawe utarahifotoreje, ndetse na benshi bifuje kwasohokera batuye mu ntara babura uburyo bahaza. Abantu mutuye mu ntara muze mbatembereza umujyi wa Kigali, mbereke ibyiza bitatse u Rwanda. Ese mwari muzi n'ikindi? Hanga turi mu mujyi wa Kigali muri ropo yo mu mujyi, hefe yo kwa Makuza ndetse no kwa Rubangura. Mwari muzi n'ikindi se? Ngiye kubatembereza Kigali mwicariye iwanyu mu rugo, ariko ndabanza mbabwire ibiri hano. So hanga mubona hari ikibumbano cy'amazi, cyangwa aho saha izi ngizi ntago amazi ari kuzamuka, ariko hano hari ikibumbano cy'amazi, ahantu amazi aba ari, natwe tukaba twicaye hano tureba amazi. Ngira ngo hanga ni muri rope nziza cyane. Ubundi umujyi wa Kigali uba ugomba kurangwa n'isuku ndetse n'isukura n'amazi meza. Hano amazi abatembera hejuru, ubu ngubu mpageze amazi yakamye, ariko mu kanya gatonya amazi arabazamuka muraza kuyabona. Ikindi ni nubwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasoma TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Hari ahantu henshi tuzanyina dutembera, tugatemberana Nyandungu. Hano mfite umusore wanjye tugiye kuganira, nkamubaza hano mu mujyi wa Kigali bimeze bite. Ndanatunguye cyane rega, ngeze hano nsanga ya matara bayakuyeho, yandi mwazaga kwifotoza hari amatara yavuyeho kabisa. Hano amatara yavuyeho. Hari umusore ngira ngo mbaze ibibazo bikurikira, cyangwa ngira utuntu mbaza. Hano nago ni njyenyine, ndi kumwe n'abantu benshi turi buze kuganira ku muyoboro wacu wa Kidasoma TV Rwanda, kugira ngo mwumve amakuru y'umujyi wa Kigali, ari nabwo mbatembereza umujyi wa Kigali. Reka mbanze mbahereze ikaze ku muyoboro wa Kidasoma TV Rwanda. Ese waba ushaka akazi? Ese waba warabuze akazi? Ese waba wararangije kwiga ukaba nta kazi ufite? Ese uri umwarimu cyangwa uri umuganga? Ese ufite business ushaka kwamamaza? Nimba ushaka kwamamaza business, tugane tugufashe kwamamaza. Nimba ushaka akazi, turi gutanga akazi mu mahoteli atandukanye, turaguha akazi. Ubu turi mu mujyi, hari gutangwa ibiraka byo mu mahoteli. Nimba nawe uri umukene, kambyite gutyo, nimba uri umukene tugane. Akazi karahari, akazi k'ubusekirite, akazi k'ubuzamu, akazi k'ubukirina, utuzi ni twinshi hano mu mujyi wa Kigali my friend. Nimba rero ukeneye cyangwa ushaka akazi, uraduhamagara ku izi nimero 0784460285. Kandi ikindi, iyi channel yacu ya Kidasoma TV Rwanda hari seri tugiye gusohora, cyangwa filimi tugiye gusohora yitwa Umutima Umenetse. Dukeneye abakinnyi ba filimi. Umuntu wese uzi ko afite impano yatwandikira kuri WhatsApp. Umuntu uzi ko afite impano akaza akifatanya natwe mu gukina filimi, kugira ngo nawe umenyekane ube icyamamare. Nimba uri umujama umere nk'abamenya, nimba uri umumama umere nka Mama Sava, nimba uri umujama wundi umere nka Mitsutsu, nka Nsabi, waba na Kiramani ntawamenya. Iyi filimi iramutse ikunzwe rero, nimba mushaka kumenya byinshi, munyandikire kuri WhatsApp mumbaze ibyo mushaka. Ariko reka mbanze mbatembereze umujyi wa Kigali. Ariko abarimu namwe hari itangazo ryanyu, abarimu, abaganga, hari itangazo, hari amatangazo menshi ndi bubagezeho kuri YouTube channel Kidasoma TV Rwanda. Ariko mureke mbanze mbatembereze umujyi wa Kigali. Welcome. Ahangaha nkuko mwabirebye, aha ni mu mujyi wa Kigali. Nagana byinshi ubundi ndi buvuge hano. Ni mu mujyi wa Kigali, ni mu karere ka Nyarugenge. Aha ni mu mujyi, munsi yo kwa Rubangura, munsi yo kwa Makuza, munsi y'inyubako zinini hano mu mujyi wa Kigali. Ndetse naberetse ko hano hari na rope. Hano hari rope, ni ahantu heza waza kwicara ngano masaha. Ubu turi saa 6 z'ijoro. Mageze saa 6 z'ijoro, nari mvuye i Rusizi. Rusizi hari ibyahabereye mu karere ka Rusizi nyene, nari mvuye gufata amakuru. Ngeze hano mu mujyi wa Kigali ndavuga ati ndatungurwa cyane, kuko nasanze bya biboro by'amatara nabihari by'abantu bifotorezagaho. Ndavuga ati it's okay, reka nkore ikiganiro ndi hano. Cyameze neza kabisa. Ya. Amahoro. Nta kibazo. Meze fresh Cyane kabisa. Amahoro y'Imana bane nawe. Sha twese hamwe. Kigali meze. Bo Kigali iraryoshye. Icyo kintu nakunze cya mbere. Ariko umusaza yateguye Kigali agira heza cyane. Ariko natwe turabyishimiye tu. Meze neza reka. Sha meze neza, ndashima Imana. Amatara yari hano yagiye. Amatara se? Sha nanjye mukanya nayindi hano. Nje kwitembereza mbona amatara ntayahari. Ntiwamenya yagiye tu. None se Bobo Kiss? Yes. Ahantu mwaba waba warahatembereye ku minsi mikuru kuri Noheli? Cyane aratembereye. No. Ese sha Usu ntago narizi ko Nasinziriye reka. Ibi bitotsi
Ndetse birananyishe. ya. Ndetse birananyishe. Okay, cyane twese mbo nishimye kuba nahuye nawe. Ariko nubwo tutaravugana ibintu byinshi ariko mbanze ko kwishimira tu. Ntabwo turavugana ibintu byinshi. Yeah. Bobo Kiss. Yes. Umujyi wa Kigali ubona gute? Umujyi wa Kigali ukuntu mubona abarimo umutekano, abarimo umutuzo, umuntu akarya amafaranga yishimye. Ariko n'ikindi cya kabiri nshaka kukubwira ndi umusitari. Uri umusitari? Yeah. Ndi umusitari nk'abantu. Okay, uri umusitari. Ari The Ben na Bruce Melody Fernande. Fana The Ben. Ari umugore wa Bruce Melody n'umugore wa The Ben. Wakundane. Ndavuga Pamela. Akunda Pamela nari? Wakunda Pamela? Yeah. Uwo umusitari kabisa. Ibigezweho ko kurabizi. Nimba wakunda Pamela ni icyuki. Uriya mukobwa yemba mbona ari icyuki kabisa ahubwo The Ben ewa. Mbona azamufate neza kabisa. Azamufate neza. Yeah. Bobo Kiss. Yes. Meze neza? Ndashima Imana ubu ngubu inshallah. Inshallah. Yeah. Rero dore bwije reka dutwe tuzakora ibindi biganiro. Nta kibazo kabisa. Tugire nimero yawe kugira ngo nze kuguhamagara tuzagarukane hano. Nimero yanjye ni 079 60. Okay. Kwihereza abantu bari kutureba. Ni ukuvuga ngo ndi umunyamakuru wa Kidasamura TV Rwanda. Nanjye bon urabizi nakubwiye ibyo nkora ndondariri bo basezere okay kambasezere bo icyo nabasabwa gusa nabasaba no kunsapotinga bakanyitaho nkabakanyera ku rukundo nanjye nkaba shows indirimbo kabisa. Urakoze cyane reka makuru yacu twasubikira kandi murakoze ejo nubwo tuzatembera hano mu mujyi wa Kigali neza twitonda nta kibazo.